Damba vakhegulu is back. Music wa Xitsonga. Aye Matsonga machinga leri njhani ka mawasa shoes lo xa thu. Damba vakhegulu u wini na beef. U khom album hinkwayo a ku yi endla na Mr Post leyi nga ta huma hi vhiki ra Good Friday. Ya ne. So leyi ta va yi hlamuli vanhu vo tala lava ngo why Manyangatsi a va a ha ri ku lweleni na sweswi loko a beef Mr Post. Se ma swi vona ku na Damba vakhegulu na yena a nga give up-angi a ha ri ku tsikileni. Lero swi komba ku ri ni nkarhi lowu ngo a ha ri ku te na mani mo u la ta vuyiserisa ku yini. So album leyi le ndleleni ya vanhu va tsikila straight. So match leyi swi komba nga ri ti ta vuya Good Friday leyi I know hi ta yi dya kahle ti-beef ti ta kha ta hala na hala ku ta ku ri beef hala na hala. Tana Damba vakhegulu u ri yini kambe liya n'wina leyo ni vitana Damba vakhegula liya yi kha yi ku yi ku Damba vakhegula leswi nga swi vuletela hinkwaswo yi ta wu komba muti wa byala lembe leri bosa leswiya swo wehe loko i nghena studio i targeta vanhu na vatsari va vona swa ku helela lembe leri la ku ba hi beef na pork swi mikisiwile swakudya swa Manigeria swi ta va swi cheriwe na biriviri la ku ta ku bulisa khwiri rero hi vunanga mfana wa mina. I twa hi nga ri wa swi tiva ku yimbelela a wu se dyondza ku yimbelela ni la ta ku ya music school va ya ku dyondzisa ku yimbelela. Man'utwa Damba u ri yini mos u ri vito ra yena ra music i Joskulu phangweni loko a yi phata ku ri hosele Mzambeko yi ta na nyimpi. Boy ya hi swona sweswo ni vutisela swona Matsonga machangani ku ri Damba vakhegulu u yini hi lo u yi xiviri na album u kwate ngopfu. U humese na marito man'wanyani mo ri ni nga swi vuli mi ta n'wi twa hi n'wexe twanana. Hi ku na swi tiva ku i boxekele hi tijoki hinkwato ku tshame ku humesa mona se leswiya swo ku hi tshameni ku madlakwanya na mhaka wa humi ndlwini mhaka ya ku xava aircon hi swi car ni khome profile ya wena hinkwayo so ni na wena xi tikisile. Xikhomela xa machayina wa swi tiva ku ri a hi vutumbuluxi bya wena i bya Benny Mayengani va fanele ku loni va ndla tifilamu wena i to tata buruku yaleyo na khwiri hi mfuthu a na wu swi koti ku yimbelela. Se ku na line up liya ya ti 3 ta September ni ta va ni ri kona hi mina chief artist selector. A wu se za i tsala papila ro tisola ka matikhomelo ma wena bosa hi mhaka ku ni kwala Centurion ni ta va ni ri na wena xitikisini mafanasi. Xidambela xa beef xa huma hi tingani vhiki ra Good Friday album ya n'wi ya huma. Na swi tiva ku i album leyi mi nga yimela from last year. Beef yi hlamuriwa hi beef. Beef liya Damba vakhegula yi hume hi Good Friday hi tingani hi ti 31 last year se na mina ni ya hlamula hi ti 31 ta March. Mina a na ze na hi lehisa ni yisa yelo ni nga za ni on mi n'wi twe yexe Damba a tlha yi fakela na swigandzodzondzo leri i byari ku mavasa shoes lo xa